clear tu le ngal thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sak na sang ber kalan bok chewani ole tun truma chuan operation Cactus India Sipai te anturu ti thupui manga Zairemthanga thujiak ngai nom tak mai kan ngai thla ho don ani Zairemthanga hi FBI Zairemthanga tina inda clear tu le ngai thatu zong zong te khongai taka lowa follow theu tur chewin ka som tak meu chewani ole tu nai lo ngai thla ang India hi chu a fel khop ma se achang ei tu te dora la anchang zel si hi alaina tomasin chung jinga chuan Maldives po hi atelve ani India in zalen na aswal chu asak Bangladesh la chuan China lam aon taya Sri Lanka ani boka Maldives po hi an aon san ve bok Maldives in harsat narap thlak tak atolaya India na puidan le India Sipai te theu neu lo zia darkar som parit lek chunga rampakat achan himdan hi han thailang vele ang o amasain Maldives chanchin claim soi masaila Maldives hi ramte raute awm na hunin azir emawanga kwalzin te hip em tu ni si ania British in anopchar char nuwa 26 July 1965 khan zalen na an movia anu kumthum maliam le chuan kumsang khazakwa somruk pariata Republic of Maldives chu alo piang ta ani an president masaber chu Ibrahim Nasir ania an ramdana chuan president ni chung hi kumli turania ma se Nasir hian kumnga asona in thlanlia po Nasir hi atling le ani heti lai tho hian prime minister thlan ani boka prime minister tan Ahmed Zaki chu thlantlin ani ani hi people's masli speaker nilayania ani hi unicameral legislative body antia Maldives dan puingai tua enkol tu ber an ni chu dan siam that ngai an siam tha a paile ber ngai te an bela chutiang zelin Zaki hi alarin mi puite point an du ema chuta tak chuan president Nasir hian adin mun ader thong riawa hriat na le Zaki hian chu sak mayang ti hlau thon na lian tak ani tatlata chu wangin kumsang khazakwa somsari panga a Nasir thupe khian Zaki hi poi khoina thil engemaw wangin an manta a ti chuan clear ka ruak pakhata anda ta top mayani heti lai hian Maldives ram sumle pai din hun hian niamlam apan na satlai ania kumsang khazakwa somsari paruka Maldives sangharo Sri Lanka thon chu atop tak nu phei chuan an din hun na chezuala mi puile eptupol te chuan Nasir laka helna an chok chok zui ta nge ani chu vele president Nasir chuan anram din hun siam thattum talo chuan Maldives sumle pai maktadoi chungnen Singapore lama atlan cheta dayani chu po state treasury mi ani ome kumsang khazakwa somsari pariata in thlan thatna nei anita a ta chuan Mahmud Abdul Gayoom chu tu omlowin thlan tinani Abdul hian anram sumle pai din hun siam thattumin theito pin ma alangala World Bank le IMF tenen po anin thlun zom thuaya kwalzin te po hip so zelin anram din hun point zi omlam apan pha ta zela ma se ama du lo tu po anam vea kumsang khazakwa somriata chuan Nasir le athurol puide chuan Abdul hi paithla kan tuma an hlo champhot kumsang khazakwa somriat pathuma an tum le a an hlo chamnon le Abdul ron lien chozel chu an humo tak zet to a kumsang khazakwa somriat pariata chuan lian tham deuh zokin bei puyan thlak zui le don ta ani an hlo tling nei don ni poina langman ma se India Sipai te an lo lang tatlat turam ma in an puidu lo November ni thum sang khazakwa somriat pariata nia Abdul chu India rama lo zin tumani ma se India Prime Minister Rajiv Gandhi Khan chuna tura nei wangin Abdul hian a thulangai ta a avan duai kan ti don nge avan nei kan ti don po kashelo hemini takhian Maldives chuan hun rap thlak atong don tlat mai Nasir thian pa Maldives fa sumdong hosa Abdullah Luthufi le People Liberation Army of Elam group te chuan president azindon poka ti in a sarkar chu paithla kan tuma boina cho chua sarkar lo thlak mak chu an tum lian berani Luthufi kai shwena in helho chu Maldives chuan anum rufur to a zanthima mel khopuyan lutani president point India athleng dai toinan ringa
president omlai ringa sarkar pai thlak tumna an nei mi alo ma se tolet thei an ni tolwa wangin luthufi ho chuan an tumram an pan ta thowa mela chuan inzar pharin silaina satakin an met puaka sarkar building te chu an tu hnuai an da ngal zunga radio station te TV station te airport te longcholna te po bitum masaka an neya an thunun vat renga zana chuan sinai puak ri na salutu ka wangin mi puite an chi ai hle ani hel hola chu an wak sup mai boxi nen an thabar tak zetani hel ho te chuan president in lam chu an pan zela president point alaka helna chuakani ti alo hretoa national security lampo an ron cheve vata president chu defense minister chen nei lama an suan pe ngala hun him lama an suan le ngalani president in chu an holbet vata education minister Ahmed Mustaba po an manzui luthufi point aswang tu na chu athleng don ta ni nangaya heti lai hian president thu pekin Maldives foreign secretary Ibrahim Hussein Zaki chuan ramsang sang hena puina adil kola Britain USA Pakistan Sri Lanka Singapore le India te chu Maldives in riat chu masak ber te anni ma se Pakistan le Sri Lanka hian kan sipai chaknai na tin lo ti in an lo nara Singapore point chu tiang tho chuan an lo chang ve bok ti chuan USA le Britain te chu biak an han ni le a US chuan kan military base sniper chu Diego Garcia ania chu Maldives atanga kilometer sang khat vel hla ania wangin ni thum alo bera in nga anga yang an lo tia hun la chu a om der silo Britain la chuan India bezor ro alo ti boxi base ne to ber le om chun chu India anita operation Cactus chule chutia India aron bechi chu Prime Minister Rajiv Gandhi chuan lam engma siam lawin ole alo ti ngal fata aranga Maldives puyan ni theinan emergency meeting a ko hal chu kani mi poimo antel kim hle Prime Minister hian rang taka puyan nga yawangin NSG commando tir atuma ma se Air Marshal NC Suri chuan Air Force po anmo tu thule parachute brigade chu an that ber arin thu asoya India sipai ten ramdanga ralan be masak turani donani India sipai te hian Maldives map mumal takpo an nei silo ma se Maldives ambassador AK Banerjee chuan nasatakin na chan puita ani India at samlai tak aloni boka tin sipai te hian tourist map po an mangtang kai zui Maldives thleng tur hian thlonain Maldives a chum kher ngai si hel hoten mel airport an thunun boxi aboi thlak don hle mai chu wangin hule clear car lam man hoita hule hi mel ko pui bul loka omni in hel hote hian an lu avelem lo mel lama anin sorbing tlatani le lokila heng hel ho hi an president lan cheta nasira thun hoi om vek ama ti tir vek an ni November ni thum zana IAF thlona lian IL 76 chuan Brigadier Farooq Bulsara ka shwayin 6 para le 17 para field regiment chu agra atangin an thlok chuak ta kilometer sang ni lai cholawin an thlok donani until tum hi India hian apongza dulowa ma se an thlolaya British Airways flight 276 nen anin huawangin khovelin ariat pha ta zoka Maldives an vatlen nu hian nama sabera airport chu sak chuania an chu sak thuaya facelia thenni in group nia in thenin group khat chuan chimthlang lama kalin president hum him tur ania face tumna chuan hulea uncle khomanga president ahim ngei ti chian turani ti chuan group ni na chu hel hote beya mel ti ramun ani angin mela chuan long mangin an kala heta hian hel hote nen anin tong tangeya anin kap nga rep mai hel hote hian highly trained Indian para te chu an lo ne longang maya mela tang hian bakleng in an tlan chia an thinual bok an nama sabera president himna ani angin India kalpui en tuma ma se president hian ramin boina atolaya ram chu asan chu adutlat boxi lawa
angin na angin president chu National Service Headquarters lama chuan an kalpui ta zo kani heta tang hian brigadier hian Prime Minister Rajiv Gandhi avakola president hian lom thu avashila India sipai te tan chuan ne na ro pui tak chu ani ngal phot ma se hel enga mazat an la omtlat mai sia lutu fi la achin riat ani lo an education minister an kuta ala omboxi be pui thla kalangai tlat mai hel ho tenen chuan anin kap zui le a then an tlan chia a then an thia a then an man ngal zela Maldives sipai ti kuta an pe ngal zel boka ma se khol jin long lak sakin hel ho chuan Maldives chuasan an tumlai an mutlat mai heta hian lutu fi po alo chuang ve reng le ngala Maldives education minister le an mission paruk tenen chuan Sri Lanka lama tlan chiat an tumani India sipai ten an humio wangin rocket launcher te MMG te baka silai pa ngai po in an kap sia maya longpo a chenwal man heti lai tak hian America aircraft carrier chuan Maldives tuipui aron thleng vea Maldives tan pui atumani commander chuan India sipai te pui bom tumin phalna aron dila ma se India sipai te hian puina an mamo to hau silo chu wangin Maldives thunei tu de chuan America chu an clear karakal an phalsak talawa carrier po hi alet le ta ani Indian Army te chuan lutu fi tlan chiat thu hi Indian Naval Base an hril vata anni hi in ring ringalo omsa standby annia ti chuan INS Godavari le INS Batua tenen chuan hel ho long chu anin tongrang hle mai Indian Navy te chuan an kam ngal pop maya longpo abung ti ta man lawin chen kat chu tuya an zong thla an thizuya Indian Navy te hian lutu fi chu in pe mai turin an tia ma se tlan chiat ala tum fan atum nei ro kaltlang pui thei ani to lo tlat thung hel som pakwa ba ka an mi shen pa ni an thia abak zong education minister tiamin chan him man nia lutu fi po anung chungin man ani Operation Cactus po chu official takin ti top zui ania lutu fi hi khailum tura ti ani zet nuwa damchung lungin tang tura shemna ti niam le ani India che dan chungchang a hian US le Britain ti chuan lom om an ti thu le an chuan thu an soya Sri Lanka ero chuan India chu akuang lo nora apu ve zat thung thubel India hian East Pakistan kha Bangladesh a chantira Sri Lanka a LTTE 10 harsatna an siam reng lai khan India bokhian asipai te atir le a Maldives po tuna kan chirang khan India ina puyani ma se heng India chang ei tu te hi India dorala an chang vek towa India hi mishing ni in keima ni ta ila karil ru hi anadon hian ka shia ram te reu te zak theilo lu tuk te hian beina sa jok to le se India hi ngoi ring to se ka ti thin heng ram pathum ka soite hian tuna chuan China an tlon vek to ani har satna an to lai ro chuan India Rajiv Gandhi thi chan po kha Sri Lanka boina ain rol wangin Tamil ho kha an thinarim tlata an thi chil tarup kha ania adot le chuan Israel sipai te che na turu lutuk rap thlak bon tuar ucho le top Operation Thunderbolt kan tiliang follow button kha met zelang o thalak lutufi an manlai thalak kan en mek hi lutufi an manlai chu ani ole khati jong kha ania pu Zairemthanga min so mang hian FBI khan Zairemthanga ain tianga follow button kha kan me sak zel dorania clear tu le ngai thatu jong te khoi takin comment section lama kan hu dan le kan ngai dan te milota lan sak le clear tur chewin in khoi na karon nge ne